abantu nyamwingi abendengo zitari zimwe na zimwe abaruma bebembezi b'edini ab'ebyobutegetsi ab'ebihangwa ukurgombeceka by'ihanga betari bimwe na bimwe abakugu by'obwegese uteireho n'abakuru ukurgombetongore bya gavumenti betari bimwe na bimwe nibo betabira ha mukoro ogwo kujaguza emyaka 10 ey'obudinja bwa bwamba Wizikire shamushanje neceka umugabe w'obudinja bwa bwamba Martin Oyinzi Kamya ahitira mukoro hagati yo kwakirwa abantu abamushemererwe omukari hamwe n'enduru. You can see the signal. In Bunibunyo we were divided into political camps. We have revived our historical nation founded in the Rwenzururu agenda Umbigambo bye umugabe wa bwamba ahijira abantu be okukwatanisiza hamwe n'obubarabe beine batari kushanisa nk'abantu abo burungi bw'obugabe bwabo muringo nugwo gumwe ogwashoborere bimwe ha bintu ebibabugaine omu myaka 10 ebyagizirengu bibateganise munonga Enue timumanie kintu kya bumwe obwalo buni aliyo kwasabi myaka kumwongerayo okutungana ebisayani ebyo bikiri aho ogu ashoborere gw'obuhangwa bw'omuntu ekiri ekintu ky'amaani aha ntunguka y'ihanga ngu nahabwekyo gavumenti eshemere kwongera kutamu amaani obuhangwa kurebeka ngu ihanga lyabaasa kutungukira aha sipiidi ya haiguru. Because culture is the basis of its very existence. So asili ekukuka obengo sime ekukidahani Mbegambo bye Minister w'ekikura ky'abantu hamwe n'obuhangwa mu Uganda Honorable Minister Peace Mutuzo washoborere ku gavumenti eriyo nekora ekirikubasika kyona kurebeka ngu obuhangwa bwona omu ihanga eri bwatebwamu ekitiinisa. Bakoleza kuraba omukama kugenda mu politics hakumalira bayitira omukama babude bayidinga bakuru b'Enganda nitumanya kumiroho ninyamukiza kwa murwa political agents abantu bangi. Ebyo bikiri aho omuyembezi w'ihanga His Excellency General Kaguta Museveni omu butumwa bwe obushomerwe Honorable Minister Mururi Mukasa ahijira abebembezi b'ebyobuhangwa okukora ekirikubasika kyona kurebeka ngu barwanisa obuhangwa oburikubatirira obugabe bw'abantu. There are some cultural practices that are regressive and therefore need to be changed or adjusted. They infringe on human rights. Muringo nugwo gumwe muyembezi w'ihanga yanangirize abanya-Uganda okwejumbira mu nteekateeka za gavumenti ez'ebyentunguuka ezitari zimwe na zimwe kurebeka ngu babaasa kwongera aha ntaasya omu maka gaabo. Therefore, wish you to be today's occasion to rally the people from the Bamba ethnic groups to embrace the wealth creation campaign of the in order to create jobs and eliminate poverty. Omu kwezi kwa Katano mwaka gw'2014 gavumenti ya Uganda ikarangirira Martin Oyinzi Kamya nk'omugabe w'obudinja bwa bwamba oburumwa abamba ababwisi abavunama abarikurwa mu district ya Bundibugyo hamwe n'ebicweka by'ihanga lya Congo. Bakuraga gasha kwa Justin Nyakaisiki aba Sky TV agenshonga muri Bundibugyo.